Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanel. Of course, namle ta khala la severa press Rhangani, lava hi nga ta va hi kha hi va nyika na Xongi Rhangani, and then from there ta tlhela la hi Gagash, loyi hi nga ta hi kha hi n'wi nyika na Benjamin the President. Yeah, so recently mhaka mi swivona ni fike endla video la hi kha hi kombisa ku severa press Rhangani na Xongi Rhangani they've divorced. So loko se mhaka leyi ni kha ni yi langutisa kahle swi komba ku severa press Rhangani hi happy ngopfu, to be honest, because ku hi Xongi Rhangani hi fike hi vona fika tsala that post la kha kombisa ku album ya yena yi nge humi May, which means swi n'wi affectini, yi ta ya huma late hi August. However ka severa press Rhangani swi kombe na ku yi le ku pandzeni swinene, because ka siku ra munhu of course ra 26 ta March, as you can see ni fike ni vona post leyi nga foka yi postiwa kwala ni Charles Malwangu, a fika tsala ku se xi nghena na church demon, swi ri swo hemberiwa xi na vumunhu musi, leswi nga fika kombisa swona. Of course hina hi landzele ngopfu sweswo, hina hi context ya hina, as you can see mhaka yona to be honest yi le ku pandzeni na image yaleyo ma hi vona na n'wina mi la ku yini. Ni tlhela ni vona na xitlipanyana yi ri ku cineni la kombisa ku swi loko swi komba na ku hayi se grand ngwenya yi happy swinene, yi ku hi tlip leho hile hi ta kha hi pfula laha yi tlanga. Okay, repita. Yeah, as you have seen, ngwenya yi le ku pandzeni swinene, hi hembile kerekeni, swilo komba ka swi famba kahle. So hi ngo vula ku mhaka kahle swinene from Master T hi ta ku yini hina swi komba na ku swi grand, hayi na hi are ready, hi ready ku ya le mucatwini. Yeah, of course hi ta kha hi nghena ka mhaka ya Gagash. Yeah, so the same day ka siku ra 26 ta March, as you can see, hi fike hi vona Gagash a fika tsala post ya le, fika tsala lembe leri Minkulungwani a yi xaviseki. Hi za hi ku March munhu xi nga se ya xopeni, of course as you can see kahle kahle leyi ko ndlela yo va a ri karhi a pandza Benjamin the President na ti-fan ta koho. I have to say Gagash munhu loyi a nga tiyisela swinene ka beef liya a hi zangi yi overpower the man, if we have to be honest, i yi lwini swinene. So kahle kahle so is just flexing, nga swi vula tani, to be honest, because ku hi side ra mina a redzi koko swi hi munhu, mina don't really personally believe ku a nga ka xavisa Minkulungwani ku ze mi kuma ku a za ta swi tsala laha u kombisa ku flexing and stuff like that. So hi sweswo loko na mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.